wabala bukhosi Jesu labekanikwa abantu ngenxa yokuthi wanzise tinkwa netinhlanti. Bantu babona ukuthi uma angaba inkosi Jesu singaphila kamnanzi, kepha Jesu akabufunanga lobo bukhosi bekuphilisa abantu nje enyameni kamnanzi. Bekafuna bukhosi bekuthi uye esiphambanweni ngenhloso yekusinzisa abantu. Kwangathi Jesu bekangete abayinkosi kuwe ngenxa yetinto tenyama lakwendele tona enyameni nje, kepha bukhosi bakhe abuhambisane nensinziso ngekukufela insinziso lakutfolele yona. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela unake incwadi yaMateyu sahluko 14. Ungacala utifundzele kuverse 22. Kepha ngicela sinake verse 29 kuya ku-31. Jesu wathi koda, ngako Petro ehle esikebheni waya kuJesu ahamba etikwemanti. Kodwa wathi kube abone umoya. Ngicela unakeke. Kulo verse 28, Petro waphendula uthi Nkosi nakunguwe. Ngalamanye amagama bebabona Jesu bangamboni kahle. Petro bekafuna kuba nesiciniseko ukuthi nguJesu mbamba yini. Kwangathi etikhatsini lesiphila kuto bewungaba nesiciniseko ukuthi konke lokhu kwethembisa lokuhle engabe kuna Jesu mbamba yini. Jesu ngathi Petro wathi mabona Jesu waba nesibinzi sekuhamba etikwemanti. Bese lo verse 30 uthi wathi kube abone umoya kuthi unemandla. Ekucaleni ubone Jesu ukuthi unemandla angamhambisa etikwemoya, kepha nyalo sewubona umoya kuthi unemandla wacala wacwila. Uyabona sihlobo sami lokusicwilisako elukholweni lwethu kususa emehlo kuJesu bese sibuka letimo letisivukelako. LiBhayibheli ke lithi Petro wathi masacwila wathi Nkosi ngisinzise masinyane. Jesu welula sandla sakhe wambamba. Jesu uyashesha kukubamba makubona ukuthi uyacwila. Leni Petro phela udala kuJesu ubitwe nguJesu. Masacala kucwila Jesu akashongo ukuthi anginandzaba. Jesu akakucalisi luhambo bese uyakubukelela uyacwila. Loyo locale umsebenzi wekukuhambisa etikwemagagasi uyakuwufeza. Uyasati isikhathi lesingiso sekwelula sandla sakhe akubambe ungacwili. Labe uthi ucwila khona ngicela kukukhumbuta nakuke. Petro bekahambe kamnanzi. Ngesikhathi ahamba Petro kumnanzi angacwili azange ambide Jesu. Kepha kucwila kwamenda wamemeta Jesu. Sonke isikhathi la etimeni locala kucwila kuto tikhatsi temvuselelo Jesu usuke akuvusetela kuthi ungabuki kuhamba kwakho kahle, kepha buka kimi ngaso sonke isikhathi. Jesu uyasilumula from self-dependence ngoba makuhamba kahle asisiboni isidingo sekumbida. Uyathi makuhamba kahle uze ulove ngisho tinkonzo temithandazo, kepha mase ucala kucwila ubese uyamfuna Jesu. Kwangathi konke labe ucwila khona bekungaba sikhathi sekukhumbula sikhathi semvuselelo uphindze umbide Jesu. Amen.